in court. Men what on the child that damage a bit arayoma with anointing to a Keidi and court me a katki and the child can make sapal child can no way down your Jesus and we are count up on a child more men sarau katlon damang in sarau walong to a child anointing the Keidi me sangren kauno Keidi me palingen. Okay, so Korean part 2 ma si bang katokela jami ko siya yar ayo sa jaman repeat kaporela bleuja ang kago dial video na ayo niya lemoy ko siya same topic ko siya anointing kasambalan thailand mangi me asa me kauno kachlong na thailand nor pa cheluk sapal agat kilo Jesus I mean chailu Korea maran Jesus chai kamelele me kat sana lang kutong pugila te bachaikan so asatra so ya ta me kat chai ban repent chai ban pakmang te bachaikan chai lukelo na chai maur nya so me kat long chai so chokilang por na sa chai ka ap ke chai ni poson pe no Keidi makabar changa dai bang patlong so niya kat longer kat kilong to Ngehn sarawi Keidi and Ngehn sarau me cutting lala child imatangi anointing okay imatangi oil me can we amen kasarawi ke kasarawi la kwento talk oil chasaka likit maliala nito na bil share week samalaro anturiye saklema may pon kasaleta me Rekoros kamakal kitan jang Christ rekoros saulang rekoros wiya kat tong kauno okay ni meliman ni lamba kontur oilo yeyi anointing okay yeyi anointing makan break the yoke makan kawela songan makan prapai kitai de idi dang kitai de bejailen luwet okay kauno anointed us imi ko yana Isaiah woni sakeo count Jesus got to watak na Luke payo isa palo isa tuaw kamu yo ngoy kita what Jesus so same anointing ma Isaiah ko bata same anointing me Jesus got to ye papa ko lale ita anointing mo me lalomi o lale magtape sapa karata sa magtape sapal kita ko ye patapatak kita ko ye papa ko tapa miele po kai tek puegi ki child apuegi anointing Keidio makauno pul masla le child ngebe child buki Ngehn sarau makatungat le child anointing oilin kalkaluli ne child lamba child makamarain pen sampawat amasolar oil tuton chai kamarain be chuka lulu le chuka koko child lamp apa chuka koko sotra anointing sotra oil lala okay so the truth about anointing can revolutionize your life and take you to higher dimension tayo revolutionize to a natural man asa makamuyo ngoy try puti ka kair kita tip sa ko dita metasa more samen more santa more satan makakaun revolutionize to it asa ma anointing asa poking en sarau ka tilona na child more abang wukita sang miswitong nama o and the higher dimension abang wukitala o abang kita higher dimension abang kalaude komila nan influence okay bang kalaude komila nan ministry kalaude komila nan wewe pueki anointing gi anointing Keidi makosang ren koto abang kawalar to token Ngehn sao trakan abang wukitala tramau abang kalaude kitala na traposon abang kalaude kitala na tra kendon oraman and papa akot abang kalaude la child influence tagot influence main asam child second kamor lao child wi papa akot child wi ya child buko
second jale Jesus na chay maur so moin armas cha ka melele gital tekin go to yan sarawi an so me kauno ka chlonger lalam ngin sarau ka te remi anointing and god uje to talk anointing opan kompang pata kompang kas kasala tak yalaramas kompang kapaka kompang kas kasala tak yalaramas aramas kan me pen roma sanong go trapanchang alamo puegi anointing ge anointing of the Keidi rachang armas pang osa ya wok pasang karja kauno pan tata puegi anointing of pomi me kauno pul pomi puegi kom luge yang Jesus na maur anointing me kauno pul pomi aban kalau de pasang kompan solata local church semua sakis kompang global okay aban nan samba armas pang wat kauno pang wat to armas puegi anointing me pul pomi eliki yang kami ongoi changa papai ni Keidi okay Keidi awak sang oil absojib sapal okay may banip sapal yampil armas bil Keidi ma pokil Keidi yo keleli yo moliliki Keidi maslala mendenda kamu yo ngoyip sapal ng saraw katlong chay baptizing ng sarawi makasambala kiki chay koros mip sapal baptizing ng saraw yo en biltia tapton okay puyen lole and in you around you through you okay Keidi po kita talking go tangkap mangai Keidi God megat kiyang child anointing abang kamangay la to ko aban aloda ramasaban men support ni may rong abe support ni utu yang takoy jojoe papasili God pantama ko ya okay anointing megot pulpon isme kasarawila okay imaken draw people imaken aritar masachong o porkelang God tarakon God just chukak puji God magjaban memorintip chukak anointed us magjaban ya kamelele makamangi bandodola okay so damaje banana ki challenge papa God without with anointing masudra Keidi or retel sutra result and so tell the boss chaman okay ramas tinda chebia tamo mapochon saraw yang runmen go to saraw sa tawag na ramas mo chebia tam tu je lit bisili ramas apa chokono cheban udial Jesus epata puegi anointing okay because ya na naisia woni sakip Isaiah koso ya moment Jesus abang koso the spirit of the Lord is upon me he has anointed me to preach okay Isaiah koso ya Jesus koso to fulfill Jesus ojo plata chatapa mekar year ka school Israel year ka sel ministry sel ya sabal ministry kalok mo na ramas kalok po na lakan kuwi na nim sarawi okay akat ponana akat nanset akat na wawkan wasa koros niya chepan wata ramas pakpaki okay banso mebil be na ternan store marmas katupa translation jo mongor pakpaki okay api tajo biata manaman morais so rapakpaki masan ko yo rapakpaki pon manaman pakpaki sapol ma ministry merachukun kilang tarapakpaki ki anointing okay so kasampal ko yo ngoy po jan mangi anointing kajarian nane kajarian semejan asama kauno kasarawiyala ratamor ekar kajakat kiyang anointing amo buko para yang mana tabang para anointing tabang korda tam nongyo kajak para sili wasa korda tam nongyo wa anointing en godron min wasa okay sama jawi ada deep
take during the pan at during Kailok Takamaya, take his anointing. And take up in Morin Patap, Apocosan and Malia, I saw Jellypon. Aramason Lamau, Absucho Wokla, Lanya, Lipon anointing, result, okay? Imun Toto, Masa, Aramasbo, Moitan Jesus right now. Kapakap, Minnesota Canton. Kapakap, Kimesuma, Maula. Okay? He result in anointing and so Javanana, Kolokolonga anointing and good protector, ministry. Wangatar, socially. So jail Kapakap, Jan Miminan Masano, Kapakap, Miminan Masano. Chawya Tapong Kapela Kaiku, about Tranco Long Trail anointing, and a pure heart. Okay, Kauno in the wrong nomio. Ramascasawi is a lilicky. Kauno, your wrong nomio. Arjana, pure heart, my God. You want to young child like you. Tagot pure heart. Tamagot Kuburki, Mokomoyomoyen, Anane. Okay, Tamagot Sui. Jan on God's side all the time. Jan deny, Jan Keidi sang kutrao de atrao. Okay, Jan anane Jesus, kuprong God, and kaksansan upoy tare challenge over us. Okay, so result may check result in the dog, may ban pangataray the dog godi bananane palula. Okay, repent. Jok sapal. Repent, tik lamongot. Pagmat, nensarau ka wait, nensarau ka salido ta. Apkay de kapkapon kiseli armas. Pui kamelele marmas aman makauna ekar. Pegaro sojo bilbana piasan pegaro. Pagi jai suya ta sapung jai ko jiwo de jai, ya ta deep de jai sapung ala. Depo mia sapung ala. Jai kan lama me ima ponang kaiten. Okay, I'm a carta chelanane in the word chelanane. Before the Lord, seek ye first his kingdom. Gima ngoy lead church the ministry. Or me a plan me ban we me goto. Eko sambal yan dan rapaki mas kuprong coach nan planakan nan ko sandigan. Or mayasa me ko san rangot execute it, make it happen. Okay, may sujuno kasa okay pak checkin sa pangala. Hindi checkin sa pangala. Niyan sa magapan, konta siya sa pangala, repent, change the course. Bukata me sang ren kocho. Bukcha mata tar mas paninta kaniya. Japan men God pleasing people than man. Okay, moya to do the char. Ichar ke ramas ang kailong kini, ichar ke ramas ang molpa, ichar ke abu kang kauno ani sensuat kang. And so you may ban wrong kauno so chokopurki, bibang mo sayang wrong, abang ito yung anen jojo. Okay, bang konta so ichar yo, bang konta bang discern so ichar yo na nene mego chanano wiyawi. May sujarong mau ban nila. We kapakap ki ulaw direction ko to apu yawi. Okay, aramas ka kosoy, aramas make apa lira ka koser ka kuong muy dong ray. Be still and know God is God. Okay, just chaman atan gimen chababa ko trakcha agenda na ramas chaban mena chendan kauno and well pleased and trust us. And large kalaudela songkan meliki yang kecayar. Okay, so result me chayikit kilang result in the talk one song chorus me kauna millale so dragon jugarain ikarabana uyaki example in at which master seed sumuran tuga makin jugajug badidi osata koirta lakpasang rakan mampirkan berpote sok lale uyata pasarai.
Okay, imumana karasayang nan wing court. Turun karasaras meuyayang nan wing court. Okay, yat nan wing court and kak minan atatotokan babayi. Okay, kak chak apni atabang court atamong yung minister nan anointing nan Keidi and God es sotra pan to do it sambar Chaban udial pugogan makauno kiyan kachain. Okay, pugogan nan momotso pugogan nan sa telebilbil nan ministry na tuk tour sambar Chaban asa mecheso mock it in the anointing of God. Pemiagot makauno kasarawila udana pangkalaw te pasang abang kamangai we me masaniya. Okay, we are bawakan ng mangai. Okay, sabol mo we are bawakan ng mangai me masaninan matu isa kiri sa kwalu. So dame anointing kun we yang gadala can transform us into a different person. Yes, I am my natural man, my chica, my yaklabalab, my kango, my dialogue, my mansapwek. Okay, yes, I am me, my and my nakaibakagan mau, abiyasam ingoyan ma, and some child sapal, when Sarawude mokmokitla child and transform. A child more about workla. Okay, we transform into a different person. Go workla. Katabangila ramas, kapakonga lakot, kapakonga ramasakan. Okay, anointing transform us, elevated us in a new place in God. I mean, that at a prayer life, as Chaban level 1, as Chaban kindergarten all the time, which I made. So, Ranjo Moini Chamia Sabat Kachnan lang, Pugia Telip Sabaler, Chekaker Kapakap, Lilawa. We get child communion and Ngehn Sarawan Makanwia, Mama Santong, child taking a Yugubana, Chapika care, Lokaya Toror, Chapilla, so your Kapakap in Pona, Sasili, our Limau, a Sodar, men, Kapakap, Ngehn Sarao take over a Kapakap can, Solar Kototovia, Sansalki up, Kalikali Kim, Coach Liki Songko, Coach Liki Armas Makinki Yangi time Choro. Mapanija child ko to just zoom kaya putanga nan private kauno mangi mis chukan open na pusaraw nan private kauno mangi mis chukan piluya kapaka. Okay, lebarok mo. Okay, doja uya tia ko mo baresi ima kauno kingalap lebore iraila kando uyu ko sonnet kaya sa mga kachin minister pun sambawat. Pagkara uyu ko sonit kikita program leila kan kas ugui ki aramasakan pusik toto yet rebel reject Jesus, receive Jesus. Kamu yang ngai sejaban mensik Jesus, jaban menasa, jaban menmangi meyata song pemawar wat kaun wat kia kaun ranat kolau cai mela. Kaitik bangkiang maran ke kaun angoi mau ye sanzal insenai mau ye poi da kaitik isong kauno karja magjaban totally tied to ourselves. Agi tami panga kia ya sama kuprangkot ibani tengongnya pokita kaitik palore makakaunya. Imui donger Jesus and kaunya so ma Jesus kosoya kaisi sola ranri sakeo palore ya inangunutukai men mongo klanseli men mongo ap niya ban ronger Ngehn Sarawia kosoya kaisi sol ranri sakeo. Okay, kiti amen mongo itengong palorong and paikiang court anointing and court pan continue to flow poikik trapaik Keidi and court pan we mok it and chai more in so long kai puidu one the top poikik chai paik. So aban elevate us anointing the Keidi and court aban elevate us jaban kakir kapakap kiaramas so mau la chakakir kau so wisang Ngehn sautrakan. Okay, anointing anana flow through us. Okay, chawiya kapakap chawiya watawat modwa jatel sa saunong siniyayan and Sarawiyan continue to flow miyatel daimong god o bagyang god sama tayo putir kak daimong god absoluta bagyang god karaja
akan being kaudi at anointing. Time on God, baik yang God. Aban sejuka coba mo nana yang mata aban sejuka coba naiban nananting quiet time. Ayap sejuka yang God baik. Akan masa nai shut it down. Masa nai abang purda. Ayah fire salah. Okay salah. I quiet time we allow ritual. We allow program. Salah kaperen. Relationship macam lupa dong lale. Kay dek kusunet. Kusunet wat kibanda. Uglak silu caki nanti yang bertaklak silu ni seorang nanti yang bertaklak tayo. Kabang quiet time. Ramai sejupan wia, ay wia sensu suwat sila. Okay? Ngayon sa outfront band, loko yang ngayon religion bangin, ukot mo albam. Gusto watawat. Kaya may purda, women, ranit kap, masantong tama ka mga dyan, sabol mangyang niya ranat. Okay, so, relationship, wakap kapayat ako sunat, wakpasang. Kita lugo doon ang relationship. Jabanan la rong kapcien ngayon saraw. Ang ngayon saraw pala na rong roa tawi kapaka. Okay? Popodio mesanoma, chay ko popodio ng Christ. Karal, popodio mesanoma, popodio mekunwewe pa na. Katak pa na, limpak pa na, submit o surrender, ira asa pa na, ira sawas pa na. Okay? Muma na child, okay, child treat God. Chay masa ka chay bold ko. So juga pasok ko sa iyang arjay ko doon na mo rin sa ulang chay biwila mame uy kapakap na sa mga muna yung panmer pangprong kapakap kaite chay lugulong ng relationship or kauno ang pilag apati chako rin sa nga chay boat kan ni chay sari chay baban mo ako rin sa ako chumiyate yung saramas yung sampawat para da chay bangkong ko sa iyang Jesus ang sa kawas ko sa iyang iyan sa kawas in love with them all the days, all the time. Okay? We can elevate us. Pwede apan ro, apan liki ang yung apan elevate us apan kiyang kutra assignment na loud sang. May ako chikitor. Okay? So jate jonga title. Jailagan makin title po. Ikon me ilapalap lang. Eu song me Satan me the dongi on the child me bombi ar eu usikitor nan momotso me duecha chalinen pokatara mas me title kanor amo chiakin sambama abanu di japan sambawach puegi ay gusto ko yanan wing god tama Jesus masani irailakan magan papa irailakan meson papa dan sambawa dorai melapalap kay del lao mo tuwak dito so minda ke ebil wosigito chiya ko nan momot metawa me yanane title puyen papa ko kay din kako wai title mo so drip sapa Sodra ngayon saraw lali, sodra anointing. Asin memano sodra meosay. Ayang gilgilan dato ran sarawi kan at ganyan susubay dato. Abo ipsa pa. Anointing ang God mimo. Nan buing kan may wiya mabayar de pabansa sa taiban wiya. Ito na Keidi ang ay puko. Asin lap kiso me soa title. Chun saraw bil sa boy sodra title sa chiyang puko. Eko war kalok, eko war Bible study, ekakaira jatuh naramas nan poson. Cama-caman saya lakukan Norwood, epit palingan. Cakap, uya lele kena ramas, kayang buinin men, kayang saulangan men, ya mau momotso men, ni paluar maramas kikilang warka. Maka sampal mau yaude, ang sarawi kabangkulanan lang teso. Okay? So, lap mano me so atay teli chakang goto yan sarawan. Tebel yang patron sali kasandin.
so kan yang patrong seli yang la pot seli so title apni palingen kauno irong me laba minan masanen god kauno irong me laba baik ongi ong Jesus boy bani nene no palong challenge bagi yang ramas tibil mele long ramas magchay so jam mele long god o bagi yang god eleg jakak sansali ki ajak pokokan up deep inside abandu eja tame kauno masani yang Samuel asame kolan ke ye dir nan chisi putang ko manakap kan molto no my god apa kauno masani not that one kai degimen joyo Samuel wi kilang paluwar mau maskelar masamawan kai den mamal moin chaimem masa ong ya pukonan marki apa sangong kai degimen joyo nagit pujak koras memal mawa antalan jesi amia amat kita Samuel sama kauno ekaran golan monchesio ke ye ti so utana ban mi aman jesi ba oh takin didio mi miselinan wala wali sip kauno irong nong again a story in David. He's a man after God's own heart. Epakong ko so jayam pilibiltanan puinin sambeko so jayam pilibiltanan aramas kilang o manjala bang gotong kiyeti jayam pilibilta isme bilata kauno anointed when he was small anointed the Keidi mona usiglanan marki sambar mori okay so I pointed nan chon sarawi ko magoto sarawi kauno kak sipala ka child ka mawiyalilit okay child ka mi son walk di way des on ka tranga sarawi child ka mo ngile child wiya wor way mo na ramas po ka child me an ki ramas ka wan ka po yen you may want bar okay so ka sambal child and fall in love with God child and kolong ka child anointing po ki tatokang go trong purpose. Right? Be a catalyst for the positive changes. Ramas ma-anointed. Look at white catalyst. Just anointed jamayarcho. A catalyst can move the things of God man sambawat. Relakan med kencanggi assignment. Ma ibang saya business. O kaya ramas Quran ki karakter and catalyst. Raban wrong acha ale DJ run for it. Ima anointing ya yang kamu yung nan mo rin sa ulang. Just ka anointing at tanga baor. Tema sa pek. Anointing ko tong kakila ka alaramas. Ko tong kisang ko tong kawela songkoros. Miri ray ka child. Hallelujah. Anointing bil alo yung child dream the way God. Child kak ora maning God ta ko prang God. Man sampawat laulel destination laulel tama kauno masani yung child achieve. So okay. Anointing ye presence of God wasame molen God te ngenen God kamu yung ngoy ni Jesus akat longer lalata cha carry the anointing cha wo was the presence of God. Terenai testimony poiki ansame anointing mi bom wasame ga ko la ramas maga patron mi ramas no waseliani ngain sauch mi boe okay are raga kasa terebil sa up nge to taral mors sana mau sutrasan okay apa ansam raban kayo nga ramasaman ijar magas chapata ako poigi anointing o bom kakak shaken baray ka stiff changala kaban shaken jako kon miusangan ngehn mimi boray okay so kasampalan sama and so chorus chaparogan gachan Christ presence of God nganen go tanane ngehn sautakan kon okay ngehn sautakan titek prendo sango rapangka kailong kino okay so cha sapul mangko man me kauno
kasarawi alawi tatongi ngin saot kemparenki imakareta kamban armas kailong gunuk pon kabanasa ngin mimi porail kaite karamaso ngin mimi porail rekelang anointing in God Tomi. Okay, anointing is God enabling flesh. Tayo with flesh. Amutuk komi ongoy kita flesh jaminanutuk to do the things that are impossible for flesh to do. Yeah, you sound me impossible. Anointing to it Keidi and God me bo mo boy aramas me aloyang arel kakuya dame aramas apalikuya is aramas misocho may bangkarasayang natural man aramas misaikin tape sapal anointing me god pulpom o boy ime aloyang atapangkakuya dame aramas misocho sapal we ka kip sapal apisosa yu sapal ngai minan tip sapal ngai sosa memia anointing boy. Okay, so kasambal Michela nane ko watak masanang God. Michela nane ko lokayang sarawi. Pabampil so chakachapan kauno ana anointed us. And just as at the tongue damage a wowa. And Javan so at the tongue damage a wowa. Aban rasang na isteri ko aking complain, Mom, we sang a plian and gi iPhone because this is a yang. Hijamagosa sakang telephone. Okay, so kasambal and challenge mangi melelen masanang God ka melele o execute kapaya that we are without a practice a chay boson okay yarmas kinda okay yarmas magin chok mawi tamin dinda kachoka practice boson. But what I mean, put your faith in action. Put your faith in action. May bang kamelele me anointed. I remember kailan sumauna niya na ibil masapu excelimba. Porque taipan anointed what ke presence of God mimere. Nganeng God mimere. Nganeng God mimon Jesus tame oya. E causa we ngen saut. Okay? You making kalabandagi. Totongi achay posan. Okay? Practice achay posan. Asang atrayo means ang atrayo. Okay? Anointing is on you, in you, through you, all over you. Kauno choose us and he set us up aside. He choose us, set us apart. Okay, naso ni saklema isakuno. Appoint us, choose us, pilkichata, ikatori gitala. Pokita abanto tonkin gitra. Akatore sangta, akatore sang common use. Akatore sang deep. Akatore sang tuwaja ikarasaraskier. Kechel chebang udial kechel mechel valuable in God's eyes. Jai ko sombal ring God. Okay, so maybe ang kiyang ko try more what ki epiliota ngoy risapen kiyang yai more. Kachore yola. Isolaban toke songkan pokot kachore yola. Makarita trenara maskin lalawe. Akagabil kamu moyang make kuara masarawi. Kechelar masarawi. Macam wadak mabuk sarawi. Sarawi yang godo kacilong lala child. Okay? Anointing is upon you, is on you. Keep sabal. Is in you. Kauno kacilir lalam. Is through you. Kaban release. Anointing o. Ponam kapakapakan. Okay, ponam patak. Magarada chay patapatak. Ramas kun rong patak. Uy, rong patak. O sayria. O ko sanya sayro. Anointing. Keidi. Memipon sa patak. Me patapatak. God anointed his word already. Apanane deliver. Nan. Tipson to talk. Me anointed. Huh? Ime wak pasang. Kamgak rong same message. Ngoyo laba patapatangi. I anointed ngoy so. Ime yasa tami watak.
Okay, kapag dapat ang ay example kanti kak ingin work po iyasa. Apo sang nan malial o imamorintip alapa e anointed o e sarawi. Kauno ka sarawi gichaila. Checho kak pin sarawi la. Kauno ka sarawi gichaila pichelip sapal. Kap chebang kolo ang gichail sarawiya. Maur sarawiya. Pukik chay ko sampal ki anointing o. And mimi po chaila chaila wiya mapakot. May ban muitan chisa sa maur. Ayan bilu yo ki deep kam kamay deep. Or yes pan through you. Okay, anointing it's on us. Pagchalip sapal. Inside of us, chay mo itang Jesus sa chay mo. Wapan bil through you. Apan sang rem, koway ren merong kan. Koway ren makaway kapakapkikan. Okay? Hallelujah. Iban, last young child, act. Uya walu limawa. Wata kong child, uya walu limaw. Emasani, you can do everything God created in His anointing. You are anointed. You are anointed to do ministry. Or chega udial nan wiwiya. Hallelujah. Wiwiya walu rachik limao kodi. Wasa kasaya tuan Stephen Costiero Kamala Paul Witness Paul Aler muin useli kasolong solong kanan mo chang is solong in Christ Israel kami ipsapal rakami lilalar Jesus or out ngin sarawi tago ipsapal out ngin sarawi ngin sarawi kachlong la Israel so irachik bayo amasani meposon ko metang pasanger Aplel wasakoros. Olo gisele masano. Philip, aman warakan Christ, kola ng kani mo in Samaria. O pataki ang aramasan wasa o doon masaya. Tukon na naramas ko, arina ng koronga mao dame Pilipinta. Okay, ragosanya ng koronga mao. The anointing. Yeah, point me ko saya. Anointing that Keidi mipewe niya patak ramen wrong. Israel koros wrong. O kilang mana kan me wiyatar. Kusanya manaman the anointing. Okay, Keidi me mipewon anointed one. Sapol mangkot ton tatok ma. Ori nen sao toto. Apito isang renaramas toto. Can we a word loud? O me motor toto. O me ne tonkan rebil maular. Tawa? Me motor me ne tok ramaular. Arperan loud up kabadi na Samaria. Mengkakela kay komo merong yon. Bis jojokas ko sa yan John. Keidi kan ang John tatokan momotso. Because ko sa yung kachayla kami ipsapal. Okay? Pwede kima isuchi ipsapal. Ngay wuyo pampapakot. Bang wuyo watawatak song ka ngay wuya kami story. Banda. Anan mo yung Jesus o men. Nan mo yung warong ko men. Okay? Same Jesus. Magchay ipsapal. Icha Jesus o ma. Kachkach lala mo yung kachkach lalay. Chaso chaglang kamasacha. Nuposon chamangi wukit taklakan me wiyayang katra. Okay, macha baptizing ngin sarawir. Me I ko sambalin aramas koros me baptizing ngin sarawi. Rachokak pe kasalki. Me miyang ngin sarawi. Rachokak pe kasalki me tame chay watang ka chay kakiyang wiya. Ito na masani. Okay, ari ngin south toto. Pito isang ren aramas choto. Kun wiya word loud. Taro ya word Por kansa na mau ke kokosan rena ramasko. Me sosa. Me kauna pe we tier. Tatawake na mun chichi. Aramas kecel aramas chay kapag tatuwe chakot. Chel rasongi.
chạy sự cho ra song tru có nàng có bực pon cái trái ra song có ang sinisisuri sa kunuri sa kasu kauno masani cái chạy kapag tara mas ni momon cái trái ori petanga ranchio ngen sarawi atuwi cái trái cho po mia marain mia papa mia kokon mia insene mia matakla mia insenswot mia tupakla ngen sarawi so tama ngen sarawian ki chailan ki tama chailan ki ngen sarawian ki okay wasa nito na ko sa ya kawit kung gitel anointing te Keidi ngen sarawi po child apan mia wa aramasa japan rong tapuk sarayo sai we marasa jaman go giton Jesus po child kigilang po child ta tsaka melele aramas menchungiyata okay aramas kan chungiyata inchung makauno makai buyeti kaitek pinaral marain telolokong kauno kiyong rail inspiration okay kauno kiyong rail wewe rail inchungiyata tame ko sang rengkot tame Jesus soto yanggen chungita puksarawi ake Jesus mapuksarawi I live it amaurki ay rail ko patron rail maklang rail marakard inchinchungiti sang ne sarawi akawit rail okay anda nan soneo payo the word become flesh masano wiara masala smenten da Jesus wiara masala so mondi yang wian chinchin taban inchingi we got stone manifest Old Testament nan New Testament okay ako tong kasaleta court ko ya fulfill ko son natakan me miayer o ko don kai buidi ang child more cup okay so amasani first issue ari ngen sao jojo bedoy sang rena ramas jojo kunu ye wur loud o me motor jojo o me netongan rapil maular soni como yo ngoya kun mata kata sampuka jaib sapal chaka melele me cha anointed ngen sarau mi mere child me cha kuya kapakap sudong ngen sao trangat laben susumon ngen sao chaka sauya cha mor chapa kumang kiti patrakan chaka lula wulia kap o changa kapakap mi anointing dowe okay motor mi ayar mas motor pillo tanga ladra ansawo sola kak lokaya okay mi bil kapakap keme owo bil sapatak tatra ansawo okay so network sekian kapakap ke network tami koskosaya moin mi ayar network abe kapakap ki sek kapakap kemenda warrior ya be ai bosan sek lelmo apokonong lelmo lebo che wata kata ma piliba is just normal person okay wacha komyong chan cha takot normal single trial ab nganang got katlong lala trial cheka kuyata songa kausa wingen south motor kang kakelakala matawa ra motor akai motor ka amo semua koros kusarang ngen south miangenen mela pakpakira masuma chesa chapalian rail mela mia bil motor ki motor karja kamban resist kamban suik ngen south makam kamatori betabang kamatori keng kecil men paralysis kecil press tang kecil kecil de papa kot kecil der saladak der peran remiu ya wasa okay peran loud ap kebatin an Samaria matawa po anointing mimi pon mana kabot pilip eso to moin kasane di en chang won batak mo apoy ke persecution Satan buyata kapungabunga wasa ral chang pesang ap wasa koros merakola poy ki anointing po ral prakai kai buite ko prangko ada soja lipil planen chepel me uong komo yongoy tame chanane anointing Keidi God wasa koros chepang kola ya tron Satan pan wiya sin wiya pa wen
Elama me kaloko ikitay lapso kuprongo drop de para parpasang kwegi anointing. Amen. Kalangan ikamele me ko sa iworelar chay bang kapaka kalangan komisyo wakot kaon lebalap kapang marong saraw kalangan kaping kiyang komisapol mo masanang kit. Yay kapaka Lord sabang na sa ikomo yan sa koros na nat kapagap na nat watawat kalangan kiyang komo kisagasin ngayon sa rawi. Katingkat kiyang kit sa ulang po yung kakelakat poson. Kalangan kiyang kamu Keidi mo kating pulbot. Sister Bampi kasalgi sa Bambaba kamu pan Keidi wo. O ka pokopuranggotan parpasan ng sampawat. Ramas turon salatakla. Ranggasela maurintib. O kiyang kot. Ye karabawo. Mo kating o kila. Patatokan ngayon sa raw yung kapulipuli ang korusya mabang poson lakamoy. Usampawa dan turgila sa pulmo mo kalangan ni marangkaon Jesus nguyat kaon at sangkamor kukulata.